අඳුරු බලවේග අතරින් උදාවන සත්‍යය සහ ධෛර්යයේ ශක්තිය ගැන කතා කරන විශේෂ නර්තන නිර්මාණයක් තමයි දැන් මේ දිගහැරෙන්නේ. මාරක මරසෙන් බලබිඳ. Please welcome on stage our last dance for tonight. Rashama Veer Singh, Dance Academy, Mathura, choreographed by Mrs. Rashama Veer Singh. Kadesen no pamavama Sigiri puragal asunata asunara sinhelayata vadinna nabi maharajanu baravana Sigiri pure pe bode sangavate budu adi novai padunu sambuddhipe danu mona ringane bada heli karanu mane rakadenu sihalale siwanak siuhele Suhele raja kinuwe Tungare yakamba wandina raku mire yakayo abite suhele uruma karwa Sigiri pure pe bode sangavate budu adi novai padunu sambuddhipe danu mona ringane bada heli karanu mane rakadenu sihalale siwanak siuhele Kayanana sunagana ye vasava Raksase rana lohita bandita pura pasaye indra Shala shakalya maharatiya bata shiva majima patika Malya mali shaka uvalangarada simuhela ye asura Duane Ravanale Sigiri pure pe bode sangavate budu adi novai padunu sambuddhipe danu mona ringane bada heli karanu mane rakadenu sihalale siwanak siuhele